asicwasi umuntu sishithi sithi thina sikhomba ukubaluleka kwethu bese kunyatheleka abanye kodwa manje ngiphatha kabi ke Mbongolo umfana wami ukuthi bonke abantu abahlanyayo bahlanya ngesizulu lo Jesu othi bathi beshawa umoya no Jesu beshiyela abafana abawu12 uJesu athi uthi sathi shawa umoya no Jesu wathi ngathi ayi mana ma cha uzulu namandla uzulu cha malaka lela ngomfowethu buka nje namhlanje indawo nayodwa futhi ayikho iprovince engezenteje emabhidi yithi besigcwalise lapha ngangithini njengoba imabhidi bikhuse phezulu nje yithi besigcwalise lapha eGoli kunomkhosi welembe yithi besigcwalise lapha ngangithini olundi yithi ulundi yithi emahlabathi engabe sanenzana olundi yithi la ophongolo yithi abantu ngishabelo ngibazi ngisho uphazo omnyama wakwathi ephambana nazijulisi inyenisa ko Cape Town yithi abantu ayithi abantu akekho ungangathi futhi ninze show ukuthi niuncela umbelo uzinqothuke